Hambilia cia kwankethi buri wirigiro bwakwa nwithirite uri na ntuko injia kakwate weni kirinteta cia Miru TV ugoro bita watiri mbabu na monanile wa mathithio ni Paul Ngujire. Gavana Miru Reverend Mutumanto Ithinge Rwari na kuyirite wirane bwa Rais Ruto bwikinyanira burae kiro arimi bairia ati akeya na mbeo cia kubandithia ng'ombe na ikethira ikenda siringi ngiri imwe na mana yanake. Webroto kumenyetho ni mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga. Nikithurano kinene na kugurwo gukwingi aria President Ruto ombite kwithirwa akionjoria wirane buria eranire igita riria ariungite Meru kiri arimi bairia na romba kuga mbeu cia ng'ombe cikomba kwithirwa cikiendagwo na ciringi ngiri imwe na magana jana iria irendagwo ciringi ngiri 7. Untu bou ni bombite kwithirwa bukionjora ntuko ya Narua kubandithia ng'ombe cietu cieria ire witwa na mugambo wa gichungu 67 ndos ngiri imwe na kiama kirakana institution ire bwitha cia mbegu icieria iba utwira bakendelea guturetera mbeu na arimi bonde baraba bakwenda ng'ombe ciao ciekirwa mbeu. President tariki 10 nemwe 21 mweri wa June mweri muthiru na arimirwa eyite congress kia thogeto kia arimiberia na twikumuririra mathina yara twinayo twamwira mbere thina ya mbere era arimi bokurukira ni thina ya irio bia ng'ombe ya igire twamwira ni vaccines kana chanchamo cia ng'ombe na ya ithatu twamwira ni semen 67 nicio ni binto bie na mbecha sana na twirire thina ya bia kuria bia ng'ombe nendelete gututethia na mbecha nikenda tumba waka factory mwaka wa 2023 na twere milioni 100 na mweri muthiru twamuromba another support na uwa atuongela milioni 100 kenda twendelea na ngui ya waka mutambo yo kubwithia irio bia ng'ombe na kinya irio bia other animals ira turithitie ndene ya nja cietu. Vaccines biomia bithiri biere nindererwa ng'ombe cietu ciena mirimo ya foot and mouth disease nderwa ciena lumpy skin disease ndaringira ministry ya livestock gukirukira PS wa livestock mheshimiwa Mweke technical officers bawe ne bejire na bareta vaccines cia ng'ombe cietu both cieria na kinya cia nyama na exercise ya vaccination ni endelete na umatorene kwa wito kuria arimi beto ne bethire bari supportive ne ba collaborate na mandaktari beto ne kenda ng'ombe cietu ie wancha chamo iratwa nenkero ni national government almost 15,000 na isi endelete kumuntu na atutore county ni turongelere cietu ngiri nyanya chanchamo so ng'ombe cietu te ng'ombe yeria kane nyama ibatire gukua na muno rutererwa arimiberia nontu ng'ombe ngirima na yanega kuwa muremi ugu ntekwitekia kethira okira ringi so ningwe tota thirikari kuidia such losses siombo kareka unto boya thatu burare miberire His Excellency ni kumuromba 67 promise ira mekire wa akera team ya Kagrik ituretere 67 niyo ikuyurwa Narua arimi turingire imunene weturwe agotoma daktari managing director wa Kagrik agoturetera ndose cia wikira ng'ombe cietu ngiri imwe na aritwira ne capacity eweka mbeu yu akwenda tuongela ne kenda endelea gututethia ku replenish our storage place spaces na twiromba nonto munene wetu agotu na kuyuria promises ira gwika kiria Meru buria ntu ba Meru ndi boromba manto ya siasa kando yote mwaka wa kura yoni mwaka wa maendeleo baba inge bariwa one term baba inge bakawa two term tutekere one term kana two term batu maendeleo to kwenda atani hata kuwa
na no ntura noe utwa katwa mwatu tam kabo kuaja bwarimi kabo kuaja muntu abore akako itrete ngiri mwanja ne atyo kuwa tetu tam uwa boya yani genda ginya ya ibuga menyani to tamu yana izyo tondikilia tore arimi na ito kwera munene wetu ni boya kiri president yone na auto kona barabara arimi bakwa ni na auto kona ruji ni na auto kona mbeza cia kithomo ni na auto gakirwa mathoko ni na auto ga supporterwa mantu yorimi na nende kando na siasa tugatrima nacio 2027 na jau ni jonda ikyakuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga gikuripotera ndene mutindo jwa Kangangi. Tutana mbere na nteto cietu munini wa rais Kithure Kindiki akiaria ntuku ya rwari na atheterete mubango ya SHA na kinya mibango ingi ya thirikari kulukina amenerete maandamano ya ntuku mbithi ya winyangi arawite bo ya thirikari bakaria katiba ya Kenya. Sasa wale walikuwa wanapiga hii program ya SHA wamekimya, kwa sababu sasa imeanza kudhibitika, imeanza kufanya kazi. It has started working. Those noise makers are now silent. Na hii program jameni, for the first time almost half of the people of Kenya saa hii wamejiandikisha. I checked this morning, 24.5 million Kenyans have registered. Nimeona kuna watu ambao wanasherekea wakati nchi yetu inapata aibu ya machafuko na mizozo na ukosefu wa usalama na uharibifu wa mali na kupotea kwa maisha. Mimi nataka niseme ya kwamba katika mambo ya uongozi, katiba imesema IEBC ndio itatayarisha mambo ya uchaguzi na kutangaza, na mwenye afurahi vile IEBC imesema aende mahakamani, kama ni High Court kwa wabunge, kama ni uchaguzi wa rais anaenda Supreme Court. Lazima tuheshimu taasisi zetu, sikiwemo mahakama, sikiwemo IEBC. Wale ambao wanaleta siasa ya utoto ya kujaribu kuvuruga nchi ya Kenya na kutuambia ya kwamba ati kuna njia za mkato za kutafuta uongozi, wajue ya kwamba nchi yetu ya Kenya haitaki kusafiri safari ambao nchi zingine majirani wetu wametembea. Hakuna njia ya mkato. Ule anataka kuwa MCA, MP, governor, rais, ngojea uchaguzi 2027. Hiyo uchaguzi ndio unaamua nani anakuwa kiongozi kutoka MCA mpaka rais. Hakuna njia ya mkato, there is no shortcut. Na wale wanasherekea wajue sisi hatutaachilia nchi yetu ivurugike. Tukiangalia President Ruto and this administration will not allow Kenya to descend into anarchy and chaos in the name of liberties and shortcuts by power-hungry politicians who are impatient. They cannot wait for the election. They want things to happen now. Tutakaa gumu, tulinde katiba na tulinde taifa letu kutokana na vita na mizozo na kupotea kwa maisha na uharibifu wa mali. IEBC and your vote will decide who the other leaders will be after the next general election. Watu wa kuamua ni IEBC na nyinyi. Munapiga kura, IEBC na hesabu inatangaza. Mwenye hajafurahi anaenda mahakamani. Mahakama ikiamua tunasonga mbele, hata kama hujaridhika unangojea wakati mwingine. Tutana mbere na nteto cietu akariba mara wandini ya Bogeta East South Imenti nibumirite kumenere mubunge wa Daktari Shadrack Mwiti no ntobakure makujuri wira ne bura abekire bakubekira barabara lami arabone ne kuriara no ntukinyanya barabara kururwa ni mukandarathi ekira lami itekinyete ntereu Jeff Wagetuma nowe na riboti na bwa kariba mara erere wandine ya Bogeta ya Bogaiti kirigicigo mbunge ga South Imenti ne baumirite kwithondekera barabara jora bethirite bakigita
ni araboro tithirite kiara bunene mujumbe wa South Menti na waberite wira ne akabekira rami untu atithithitie monkana ndi kinya nyuma ya President William Ruto kuruguria barabara iji naru atwatinda ya tumirite twinde tujiyejene kuthondeka njira yetu no kethrwa tukomba kumagari eria tukomba gwita maguru nindi gitera maketha na antu twinde kinya marene turige kinene kia gwita na njira yetu bari ikane promise ira batwekere 2022 barabara eje mbere maintain wani antu bongwa na eni brand basket ya bogeta yonde nere ekalio wekali anto irio kabiri miundene bate komba kubyumeria barabara jonde jiaterwe gute barabara yomba gwetereka na teje narua ni atol bomberete badithia drainage no ntungari rara njirene kurukia tongeria baba ni bonanite kurigara guku nene nuntu kinya mbanjetire thithitwe mwaka jojo jwa 2025 2026 barabara ije yakuma KK gwita mitungu mbetire nenkeri itumba kwithira ikimikira rami nitukwenda kurikania mheshimiwa wetu jo Sandira Kamwitio South Menti ula twatari na kura nyingi arikane bwega ndiria turombaga kura atwirite aituromba kura kenda njira iji ombo mikira rami na tukarikana njira iji kirinye yakurukitwe iji ni imwe ile yakurukitwe kenda yomba kwirwe gikirwa rami lakini twatega 2025 2026 budget ile ararombere kumikurukia na ari ambunge barabara chietu ile ambete guto promise ile gwetwa Kionyo Kanyakine Kithakanaro moto kyama mwanka mitungu kire allocation bwana Sandiraka orombira kumerokitira zero budget tugashoka kire baba yingi tuli na arua ile gwetwa KK yegoji mworoga mara editwe mara ombete kwedroa umerokirite ombete kwarokiti 25 million aki mbese inkai mono ile itumba gwekira kinya nusu kilomita lami no tuijora barabara ikero lami na mbese ingana barabara ni ronchi president jathatu ni ronchi jathatu na ramudiara ari mweri jwa ire yetwana kibau kiandikiaria na mwankana ndi barabara yogutumba kuma mara weta keni kiandege barabara yonde ni impassable ko barabara yetu aroma ni thondekwe antu ete kana ni antu betu objective yetu nonto njire ni arausi ni Kenyatta Uhuru Kenyatta ya choka Ruto amenda uzima itayairi kanjere ra unchako gekirwa mianke thatu ikiri kilomita 3 kumegoji kwe kigugoji itera kinya mweru nio tukuri atiri etho mianke thatu kilomita gekirwa kilomita 3 kilomita 18 ri yekirwa mianke ngana bubwe bakenda bwe 10 akariba baugite bakethira bakeberia mujumbe ujo gitine kiri kithurano twitite ukeja kwithira rami itethira ikinyantere iji Sandra Kimuti na turirikane namenye kura ira twamwere kote antu bakua irio no kuwa itokwigwo ri gote menderero garithi antu ba South Menti nonto imbesho kubene ikabu nonto weja kubagurore obagurire kairi katukwenda kwira tiri mheshimiwa tuli antu ba mara tutikwenda mbesha yaku kira tukwenda maendeleo tunenkere maendeleo tuli antu ba South Menti tuli antu ba mara itukoromba buno nto wone gitare akinya ibatu to gagutarira ibatu to gutegera imbio thithietie na Sandira kababa le gwatweke atekirwa rami no ndu tukwakira location nutekyo miete twetikirie ma kauma mheshimiwa tugakwebera tutare mtungi urokomba kuthithia na kujuriria antu jara waugite okathithia nonto mwankana ndi utekyo turono kithithia mheshimiwa Sandiraka maendeleo ya thirikari na nte kurega lakini uti maendeleo turona mwanka thaizi kwe maendeleo bonete antu beto kwejo bonete batu mwanka thaizi uti maendeleo tuonete tutije kethira itwathuranire kana kethira tutathuranire Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam Ibwa sana mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma nonto boribotu na njira inkinyaniru na tuta na mbere na Nteto sietu etithia bikibiki kuma Igembe Central nibasoketi nkatho kiria kari na turiba Igembe Central nonto bwakuria kumira kiri maandamano kana ntuko ya 77
kubwithia maandamano haria bamenerete bunene winyange buria bumanirie na maandamano ya ntukui nkulukini bonenie kuria kwanirwa kuona ntubotirwa kwa musemano yari ngavana wa Meru Peter Munya na Matiang'i. Maliki wetu wa Nteto Murithi Waba kuma milio ya Igembe na kulikithia. Mwamba buru ate kabila mwamba ate renjoni mwamba na itukemea kitendo kiu no ntukiosokia ntubeto nyuma na ntubeto kutwika kaba kuthira kingui na tukwenda kwira antubeto njenzi baado tukaya kuendelea na njira yetu tukathuke Kenya hii na tutena Kenya ingi na tukathuke Meru na tutena Meru ingi. Nduki imbithi kuma rutene rwa Igembe Central niumirite na gukatha akari na aturi ba Igembe Central nondu bakwithirwa bo batomba kumira igitenerera maandamano jenji boneka benderere na ngugi ciao o uria kwagirite nono ke atugira mauta dringa na bigibigi na yanda tutagwethia nyumba cia antu bautoria kureana na antu Raisi yetu William Ruto tukuenya antu baba kwa one time we ya bauto tege mwabo basiome batotera ngwesi na antu babikipiki na sore bantu ba area na to youth batwe Igembe Central ni turete mantu yau na itokwira antu Igembe Central ibuboya no ntu iburete tabie we kwithinto byantu na turenda kuwa batwe turia kaji Igembe Central na antu ba Meru County batu tiro twa support wa lifu kwa vyovyote bile tukwenda kuwa tutu support mantu yau na batu ya antu Igembe Central twakaria Igembe Central etu na itokwire nyanto baraba kuibwa baithirete na ukunge inya eri winge bai karibu Igembe Central turi antu ba amani na itokwire nya mweshimiwa etu ndani kile ni buboya nonto neterete atu athanithie Igembe Central na no atutira ngui katu antu ba university baba kwenda kuya kurtangwe Meru beye barete utonga Meru kenda inya Meru etu ekura lakini twanje kuithinto kana kuenja njira utiro Ruto supermarket utiro Ruto elamine Ruto aringiro kure atonye ka ature bintu bati kwithira thai tuke support ni kuoya kura imbinge eidara kenda tutwara tongore batu kwenda thank you na kuajekiria na baba njensi kiwa kinyabwe bakutetera akiyo na kiwa buru kinyerera bakuona bakioro wango turi asiari no ntiba tusiari jana baitu kwigwa boboe na kinyabwe itara bakwandamana baketera bakituka ngito bietu ipole sana kiri antu bara biashara sio senyangi kire kwere maandamano na kitendo kira kia bwithikire tikikea nondu mwana biashara ora wina biashara ewe takuya kusikana na ndoe siasa namba ni chama ni mailitatu bonda uni kwa nebo ya nonto ba thirikari etu na itoiberwa tutaugiri mno ntukura maandamano nonto nyango siasa tombere kuendelea na nkoira gavana Mutuma ntothingia akaibwa akibwa tuyao tunjensi tubana bonda tumoete mbaru na nya MP atokele tokua tumoete mbaru noroke ya atu kurukindu kijimbithi bakiaria ni bameneretie miario ya uria wari gavana wa Meru Peter Gatirao Munya uria waririe akimeneragia nyomba iria cia ithirwe akiugaga ati we atari kanire ndene ya Igembe kwina muntu we nyomba yawe yenyangirwe uria kumeka ya bei sawa katu kwenda kwira urori gavana Meru Munya turenda mwira wantu ba Meru ibonere utiko bwithio ntu barere okuringira kura bekiragira itu eitarira na tukwira ti maguna ciake yeirwe kinya bei sawa muntu wetu njiane yirwe na tutono imiariria katu kwenda kuwa oroni metiage owe anje nukara yeko kumenya mantu yaku angai netherwe owe tawire polisi no me information you tetheria ntu baku kuwato amba nkuruki gutiria mucemanio jura jureterirwe Matiang'i ni banimeneretie Munya nundu bakuga ati Munya ari na ugwabo bwingi bura bugutuma atiria mucemanio kinya we mugwa ndogonu okiwanga no ronere anga kombo karwa no roge arale tiaku no reibiru obora re akwiya imbi ogera inde tuwe atire
gavana mutuma mu anytime ora twakwere time ciaku uratha miaka 5 ora twatha bubuwe gavana mutuma time no athe wona ora kwatha wa zazawa neke ni miaka 10 udam tuti kwenda by the way thai tuti kwenda generation irakura turenda antu babethe itene na tutemenyote ntanya mwana na muguru ana ibo bekwe thai ende we mano kurire we muguru Jimbithi ikiaria iri maili ithatu para betithagia bonda cia kuma maili ithatu gwitonya njira irare na gwita kangeta na thakacia bora stage cia bonda kabera iboya sana nondu wata mheshimiwa ndani kile njara na mtoethiria nondu kwa misika sio Murithi wa banki reportera Meru TV kuma Jamirigoni ya Igembe Central. Iboya waba na komishona wa kaunti ya Tharaka Nithi David Gitonga na alitite mukana kiri sibitari sianto kiumbe ile ikulasmithia asia kumamwe sibitari na kubaka asia tiketira batima ama sibitari insurance ya SHA itumba kubarungamira. Gitonga wete sibitari ile ikawatikana sietumira asia bodho kuikayukirwa Italia ya kiwatho. Kuloki Gitonga na arianite na miario ati thirikari ni kulasimithia akenya kuria mwaka yonde ni kenda bakomba kuona utungata harawite muntu airia kuringana na uwezo bwawe bwa kimbesa. Mwandiki wetu wa Nteto Murimi wa Mbogo nowe na riboti. Kamishina wa kaunti ya Tharaka Nithi David Gitonga na rutite mukana umunene kiri antu balaba kuthibakiraga barabangi batike bandikithia kiri mubango wa thirikari wa SHA ara ugite wona bagwatikana bakathukirwe tagaria rinene ria kiwatho. We know there are people who are discouraging people, members of the public from registration. We're telling the people to register. It is important for you to register. It is even catering for things like cancer. And with evidence, confessions from the people who have been able to benefit. Kiuga kinyiba kumenya kuri antu bambirite kwiya antu maturani bakibenagiria bakabandikithia kiri SHA ara uritia kariba kaunti no kuigwa bariri ido batikayo na batigetigiria antu batakumenya ende betigiria antu baraba umite kiri thirikari bonka. We know there are people also going around telling people they are registering. We're discouraging the members of the public. If it is not a community health worker or a health facility, all the national government administrative officers or the SHA officers don't agree to register. Some conmen are posting around like agents and they are calling people their money. Gitonga gituma mukana umunene kiri cibitari ira ikweneria yati no mwanka bamamira cibitari ciago kingo SHA ibarira mbecha ara ugite cibitari ira kamenyekana kathukirwe tagaria rinene ria kiwatho. Again, we've had complaints from members of the public that for you to be treated, you have to be admitted. We're requesting them to provide that information to us so that we can be able to act. It is not a must that you be admitted for you to be treated. Muthia agikanukia ati thirikari ni kurachimithia antu kuria mwanka gunthe kingo SHA yambiria kuruta wira. Again, we've had there are cases where people are being told you have to pay the whole amount for you to be treated. As you are aware, during the Madaraka Day celebration, the president clearly stipulated that people will be allowed to pay according to their efforts. So kuna ile lipa mdogo ndogo kulingana na ile pesa kiasi uko nayo ndio uweze, by the end of the year you just need to have cleared what you're supposed to do. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe Mbita Murimi wa Mbogo. Ibwa mwandiki wetu wa Nteto Murimi wa Mbogo nontu baribotu na njira inkinyaniru na mbeu mbithi baraba ingi ni bethirite baisumbuka nontu bwasi ngui hamwe na kwithira ni bathomere bawata degree na masters. Onto boni botuma baba ingi batonya kirimantu ya tibui ya maandamano ya Gen Z endure ni bodo kubatere kubwithwa nikwenda kuswira ntaira ontobo. Mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna nasemanite na bamwe banduke mbithi baraba thomere endu nontobo wasengwe batonya kirurimi na kinya wandi wa miti.
kiriro kia mbeo mbithi baingi muno kagitani gaka kuri na maandamano ma genzi bakarwa barua gutire na gwira inde bobo bokethera bore kinyume kiri mbeo mbithi baba baire wa mbere rekeni munene kuma wandia marimanti na ora kurike university ambire were akumithia miti akendegia kuona mugate wake wa ntugo teno kumiruba mianka itakunyie mianka 5 kuma kwambira kwende miti na kuma ndambira kwende miti ni yugintu kyo ndi miti wambendetie wambira na kiratu mutimbendetie wambira na thaka na anything nya shati nya irio kona nkiria in most cases mutimbendetie miti no thio kethera wena miti for example ukawena miti ngirie kana nasari ni yao ukagea na organization kana thirikari gweka mukugura miti ukaende muti uri nyoka na shilingi 10 miti ngirie kana inu milioni na mbe encourage nya youth ekuru na antubande barabara ukuparu the nurseries people are buying trees na nurseries itukutumira mbecha bingi kukwambiria and na profit ukawata returns ya miti no almost 100%. Nwe Robert Mugambi wa kuma wandia nkondi akethora le murimi wa nyanya werera kinya wa miamberia kurikia kuthoma ndagira form 4 ndachoka ndathie MKU ndarutha diploma ya supplies and procurement management ndachoka ndathie MKU wenkairi ndandivansi ndarutha degree ya bachelor of business management in supplies and procurement management. Mugambi agitariri mbiongo yatumire athongero rimini bobo na kinya kinengera mbio mbithi mataro kiraga temire mbenda urimi muno outside kwena challenge wira utena mtomba go connect na wira kana mbati ya kwitari ko kinya wakaranduka metera as a youth no thine so ni gondonire yes nthomete but ginto kira mbomba kurutha no andime meanwhile ngetagira mbona kana wewe kwe bantu kona wira but at the moment ntikwegwa mawira mono makindhungira mono kira nkwenda mono iko advance with me no to next time ntikona kulima nyanyi nkai ndenda kulima 1 acre na ndenda kumilima ndeninka batena wira no kaiwa arauli wena bantu gumba wasesiroje kabo kathongero limini in fact urimi waroje no limbo kumana no limbo kuretara mbecha na ukatara madhabu ugatega nukona mbecha igikurukana watu kwa there is no time kwa mbecha for this they know they na nyanya in the next few weeks okay wa mkathongera in the market no amwire tafadhali ukaya kwegwa aomba ukaya kuwa abantu kinya aomba kunya kuungana na mtu kungewa ena financially no amwate njara bakalima urimi baroje no limbo na gumithani wembe ombede kuma bantonto raro mokoreke kwa igwaro gono rwantu baba baire ende murigo getigaro tererwa kukwethurira boro kwenda Antonia Meru TV kuma gechiga munge kyatharaka getoka mbeta ndagara waiguna Kada semwanya dagara waiguna no ntubari botu nandira inkinyariru na kongena kuo MC wa Mitungo Evans Mawira Karia hamwe na waziri wa uremi Mero Janaru Gatangoge ne bauretia siari kwa riria anabone kenda barekana na maandamano ya Wenyangia nkulokini boreti ndukimbede kuibanga na ibande na kura nikenda bakarita ugebuo kirikithurano twitete Indaugira na kuthirikari ire ringeri kura kinya batu bara turingeri kura ndi Evans Mawira Karia ndaringirwe kura ntariki 9 mweri June 2022 njirere ngire yake kurita muntu gitine constitutionally it is either agakua kana akagitata akaresign ewe ingi irerio kana ekeja impeachment jere kuika muntu wetu otorakaredi lakini no ande nonto yunachio tironde ikumbika njirere ngireo ire kumbikana ne akuringa kura egitare general mbio elections na narua IBC ra tureterete nonto tutirari na IBC ekwa sworn ko we have a fully constituted IBC kirambo mbagwira na baba beto atanochia na arochia na ndite nio muntu ibange na kibande kiawe ete achi andikithie muringi mbio kura sauti ukwenda yumira narua mutongerio ukona ate gwitithia ndigurura gukwendekana mutongerio rokona ate gufa wejo murite na kura mwanka juriku cho 2027 na IBC ne there rugurite obisi no nyatha iji no we register kujukia kura na arendi kuota kana ine Huduma Center twena Huduma Center ara Meru
na kinya babwe baba bange na nebo kurakura antu ibatege kura ciao ba make sure kura ciao ro ci sawa nikenda nonto igokara jako na kibubani kejete na ndwe jo tumire kura eku kwaria mwanka jore jo 2027 tafadhali kethirwa ko thuri thirikari ndio yo ngegibande we yo garure thirikari eu kanometithie kayo menengere ta mwingi ende te thai utena kanya kau nonto thai twerire thirikari gite atia itwathe miaka 5 thai nyoka thuri mheshimiwa Evans Mawira ate gutewo thithia kamiaka yagagita atia kwina nafasi 2027 kuthura muntu uri okenda ende thai gaturite ngugi turui muntu uri na mwana o mwithi mwana babo chita Gen Z. Kindly we want to beseech you. Perezeni kinyagwa tuweka maandamano jadwe maandamano jae chaviri. Nonto nande for example aja Meru kwenda supermarket ira either ara Meru go to Magunas. Maandamano jae jange jan tariki 25 go supermarket yenge aire Lutend egoitwa Beisawa. Maandamano jaje cho no kuimagine jarete te kuethia kiwanda kieria kira kina turnover ya more than 15 billion kiri economy ya Meru kia Meru Dairy. O maandamano jau jecho unanga supermarket ingi gwitwa Selenite. Kwa twariria niana betu kinya tugita maandamano my brothers and sisters, my young brothers and sisters na baba bangi tugetikiria gutumirwa ni wanasiasa twenyangia biashara ira ciandikite ana baba. No to in as much as bakuga gutina ngugi gutina employment. Kethira bokwethia biashara ere andikite ana igana na ndi narua Magunas ke ingi ana bawe igana bengugi na kainja bali. So tuwaelezeni ya kwamba in as much as we want to exercise our democratic right, please kindly ito idhereni ito ina subanes rera tuitete maandamano ne jaja. Na riboti ni yetu akanyaka kunoka weta kuraya insokerete na nteto nkiluki. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na stairire kwenda Duralong Mabati Factory Limited toriaje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya, kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwankamochi Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Harriet's Botanicals Meru branch. To the Meru Town Greenwood City Mall, first floor, shop number F34. Hi, welcome to Harriet's Botanicals Meru branch. Nitwendagia dawa cha ontwere na cha kutriti mirimu mwanya mwanya. Tore na dawa muthemba jua Haruwet ya fertility na hormonal imbalance kiria koro, Tediwet kiria ntwarume bari na low libido na infertility. Sagawaita ya asma na thina ingi cha kibara kiriana, ekoro na ntwarume. Mosip shot ya high blood pressure na sukari kiriana, ekoro na ntwarume. Busareki ya acid na thina ingi cha kiu kiriana, ekoro na ntwarume. Na supplement cha kuongera mwiri nya na gukandana na mirimo kiria ntwarume, ekoro na ana.
Harriet Botanicals nitwitikiritwe ni thirikari kwendia ndawa cia untwire. Kumenya mantu nkoroki turiongero bichine chieto kana uturingere thimo gukorokera namba 0723 341 168. Email ni info@harrietbotanicals.co.ke. Website ni www.harrietbotanicals.co.ke. Kadha si mwanyakiriwe mulaithire no ntuboita na mbere kurumira Nteto cia Miru TV. Tuta na mbere na nteto cietu akariba Igembe North na mno antu amboi nibamenerete mubunge wa Julius Taitu muno ntubo wasio karia nteru. Bakwa bo nibo butuma barira kaita konda na ikiriro kitibikana. Uwese maitha ni babethe tienke mukeo kilokera kuyandithia siona kinya kubairia barima. Yapata kumenyeza ni mwandiki wetu wa Nteto kuma milio ya Igembe Mukiri Onkunja. Ni akari na tori bantu amboi rere Igembe North ndiraba umirete kuona ni kuria kwaniro kwa na kuona ni kiriro kiao kia maitha kira kibanga iketi ntuko kwa ntuko no ntuba kuyuro ng'ombe cio akiwa indi monkathai ni bathamitwe ntereji ona kinya ndithia cio cionthe ni riteto mucie na kinya muntu akomba kwitha akiwato ni kathina ati ona kintu kia kuwata musiyo no ntu ng'ombe Burundi ciathirire indi bakiolotela kiara kiri mubunge wa Julius Taitu bamwe na thirikari nene bakiwe yaka bateyere nde ya toka ng'ombe ciathirwo ciathiwa twathiwa nditheri tutione nyambi 19 mwaka ngiri yere mo yatwire au 2018 mo yatwire bukanya maceci ula da ici twita kura no tunya ng'ombe cionthe nirathirire na ndu iguthira turiro twina security uthe security tuthiatira ng'ombe ende kinya kuri tukuringa ri ni ciambi oni ngwera nditane kurima ndi murimi nara ndima nara Rwanda inya ndima ninjo ucio ngwe kaithuka ikareinto kwa tuka kinyo tevyo tebu tukuona thai ende turengerwa kinya neamba gare giri kwa ng'ombe irathira thai kaba kwengana ngekoro wena tu twakua sunwa wenga ibwa nke inyelekani nonto batu twengekoro kinya batu tutusogeri thai neamba ba nonto ng'ombe ni irathirere batu etu ithinene nonto bakwithwa ng'ombe ciothe impaene twatiwa tubuli ni imparene twatiwa ndere mina ere bata na tia bata amwe ng'ombe amwe kinya tubuli batu ni katura ere wa biu njuma tano to ere tola to to bambito tura kama ende nto to bambate nto kama ng'ombe ni na aitiri no gwiba nante akunda katai nanga majani ni mbibo to ete medo yau toko rua na muntu araruga tai na ng'ombe ka kauja churu no gwiba bati Rwanda ro tokera ng'ombe to tikinya no emwe kaitene kau ni bawete kinya ekurobot monkathai ni babacokeri micie ndiraba kuwato kinya ona kinya kibikorebira barimite Rwanda batikumba kwitoketha nontu bomaitha ba nontu nikapa kuwata ekuro ona kinya twana wanchogerie ninkuona manto yau yati yari pati kwa shiro te otokaria batwe togothoka ngwa noro tebyo batotierete kinyambi ori ndenge kuru ireta Rwanda ikawato niamba nao tiketheru manto amae na wou na bacoka ringi no timwe kuru kwa miria yakwira mwene nkwetheretwo ntu fulani Rwanda no kake yakire na to miria wita Rwanda ringi no ntu boyara wita kona Rwanda rura no ntu bambi wa security nti munene bara twaringire kura utukumiria kwaria kwagaga kuru twirio ngi bati kwenda kuwa untu bukario bawa batheta bawa itubwitheru operation no ntu ng'ombe cietu kithe ni batu kuringira kura wethwa ni MP etu ntaigwa kithete no ntu ginya no ntu ng'ombe cietu ciathira MP wetu
taitumu na atuthikirie kiriro kia tu ora atuthikirira atutumakire mene to murombera tukuromba atuthikirie no ng'ombe ni irathirire thai kaba utukumirira mesie kinyo o atukai kanyungo keri gote kare orekeri no bira murungu akwete gatukwera wangaikete kinya gethera buru iromba rira tukuromba ribwe no utugukira security mbia ke report la Meru TV kuma chambo yegembe na beta mukiri ankonja tukirekana na uturingi atarumo iko mwanka milio ya tiania haraka ribalithu wandia thangatha icio mbunge kiatigania isiba kudeta na ntuba kuthukanga kwa barabara ile batire kwibwithwe ni thirikari ya county makiaria ni bawete ni berete kuromba MCO Elijah Kimathi kubathondekera barabara wendo atomba kubatethia kulukine bawete te barabara kithuki kinya cibitari cio itina ndawa ontubu tuma baeta kuraya kusotunga tabogima bwa mwire andams mutudia wadrinja no wina ribotie Elia rira inancho kianda ringi na medhia kwa luka nkunga Elia rira inancho kianda ringi na medhia kwa luka nkunga rira inancho kianda ringi na medhia kwa luka nkunga ne kariba thangatha gicio mbunge gitiganisi bara bachumerite na muthoro na kumenderia MCO Elijah Kimathi ikira bagua na twekete nthata maendeleo kumana kuthukanga kwa barabara kuma Nyakine mwanka ithu birabi turiaritie ne muse o twere kura ya Elia atirende no ntone aturire aturimira njira aya tutemera mitaro ekari ya otweka ya na mekuye taira batunya ote mwana kilogiraku mama wengwa okwa ya wenchulube thai kuru kauni bato tuna minoga Elia aratuterere turantu Nyakine atwenjira barabara athukangia aya kuwa kande ibao ageta ntuba mindia ageta bonga luko nyumba akiwa akakumurika barabara uruare katumurikite barabara kuma ko githo mwanka Nyakine githo mwanka ko Nyakine Mheshimiwa Kimathi yao sieta Elia imuntu turaitiketie lakini mwankira thai turaira kona ikiraria kia orongo no ntuna akasirie antu bariungo akainja barabara ya riungo na mwankira thai kinya na ariunkuma mitandao ne kona na kia barabara ya riungo yenji lakini kankwire thai kinya muntu akarikia no kwa riungo kimba kai kama tawana mwiri batu turenja barabara na thitangi tukithika mitaro ya enjero ni Elia hata aturetere into bibi antore batu na atorererie buru toteminya weta thangatha tunere inya totemia otora kuna tenjera ni mitaro incharicha chikunekete mitaro batu birato kwenda batu tobethuri Mheshimiwa wetu Matthew turenda yena bumpala na tractor cia ira utumira nara atuenjera barabara bobo ano ringana na kariba barabara ni tukite Kinyamara kiribo muno kirana baba ito skuru mono nyekuru baba kwethira bakio atatu ana bakithira bena kaita ko mukumba kwethira bekinyende ne chibitari kinyamwachi agachua batu gatukwaira twana twetete chukuru nega tuwekera mongo tuwaitithia mwana twachokera ngwe na twana tuthato niko chokera maita thatu wetoria kianda chukuru ende batwe ira tukwenda etotethio na njere kenda twana toto twetabwega tutekwenda na beto barathina na aciari thaira boka matana icio tha cia kuruta ngwe cia obetete myundene njira nyo njira ya watuthukirie pio Elia tutwira kama antu baturo kama twa na ituro bete kuthikwa mtu akua yongo kaka matao na ituro urari mabarabara wa melansi kwa uraugo wekira maramu na nurongo thai barabara ne utore kwa antu beto nyantu ethingia walelie wone urongo bo Elia alongwete akaua nekirete njira maramu na nurongo thai antu atukamata ne ituro muntu nara mutindo muntu Nyakine kana thangatha getano era wano aba muntu reta wa kithanda imbuata wana mutindwa no muntu muntu empare tono aro kinya county etere arethira kawire na runyonto arau akakuonka kankwira kwina mwanya yo muntu ronka na muntu rakama kwa watu kwenda kuria muntu ichio kama akamea kundie mwekuro ntora akamea kundie mware ontora akamea kundie muthaka ontora akamea kundie baba beto na bamami beto nikenda twithira twina utongoria bura butina mpathu makanene atia kariba wombete kwithira bakithora no akauwa ati kumelia ri kumetene
mamtege utungata bog momori bwithirite bukithuka ndene wondia thangatha cibitari anene ndene nteru cibitari ikunate igitweka yotheri nontu itindaga na kinyangarira ari cibitari igita methone ya Elija korobari nabo bakora thina bakuinya bate kuona gale ko bate ambulance na iterenio bate no mekindori tote na makuna tia cibitari nkue atokuona beisi yenye bikibiki tokamata kela keke abwethiro ya kombolangwa eteminya weta muntu ai tu tokomurega nane kwao eta ya TV na kamata itararu nyaba twitonete thinenene we mwakoro kendra inya weta cibitari kunate oteta ureta weta kobithiro ithimi watomwa mekindori nonto Elia inya natomere inya ambulance iraita eye ya ntima loi oti ambulance ekunate na inya kunate ni abati kuirieria nyinyo ntonya kana kaka wata monki nio abati ogaikangia ka wandra watima loi ende Elia totio mwenda thai batwe nara betoriongo inya mto akwa ni simba twekaira ituro twakamata twechinchira irwirora rwa simba tima loi twombwa imethio twangare twaikia mto cibitari tima loi torero twana njirane nau aikoro ikwagairwo Anthony nyage twana nau barabara no nto murimo yurayo te aibo tima loi aikoro ende nkau akiondro kwe Elia kakimenyerere sana kire ko twekere aibo torekoro uringana na bwa karibana ndi bethirite bechite kamungana na kwa bakethe bakirita nthata weti na mbere ndene ondio na guchitia bakethera bagicho MC ongi urakomba kwitha kibaritira ngwe Elia tukwira wote kumenya ngwe cia kwiro kuruta wethetia barabara sarani yo tandrasa itamba ukayo kathimira antu barabara watutiire kariu Elia nkwire to launch te muntu ngeti wewe nka ibu antu beto muntu akana na twere thina arumire nyethe ate kumba kumea miankekie Elia kethea ote kumea mantu yara manifesto ekwira wandikitero batu utubuthiria turantu ba community wetu tukwenda ringi kiripoti ya Meru TV kuma tiene betanda mzimoturia Ibo ya Andams na musiasa Orenkuma Faris Kinywa Sami kuma kiro na risi mbunge kia bore na ruzirite mutaratara kana mubango ya kutethia antu bakoro akaire Sami aweto tethi bwathirikari gutikinya ila antu bakoro barabari maturene na ndi untu botia baraba kwendo tethio bationeto tethio nende na ritite mbito kire thirikari hamwe na antu bawendi boboya kutiro tethio nibo kinyila antu bara bakubatara tethio mandiki wetu wanteto mwende olaiboni na wikira kirore batu tuli antu bakirwa na ari twejera ndakara nthiguru ndaona kuri antu batiganiritwe na kuri antu bethiritwe batikumba ukinyira utethio parabeta wa Windows na Windows antu ekuru ntigwa na akuru ntigwa na tugukara nthiguru twetera twa form CBO yetu twina bonkuruki antu 800 twathithia CBO na tukuthia CBO toja kwerewa kuri antu be risabu bamo bao batiumba kuma nyomba ekuru bakuru na akuru bakuru baba batiumba kinyanya tweta mucemani batiumba kuja mucemanione na ndi ndoria na ate tukomba kumenya antu bara inya twatu na bona itu baringi state tukomba kumenya status chao ikariate na ndi twambiria ire gwetwa tour ya kuriungira antu ba mashinani nja na naru ire twambiritie tour eje na tukamithithia all over kila mahali kire nara ekuru baba bari na naro tukurikia kuthiuruka muno tukurukira antu baba ingi muno tukurungira nje nyingi muno cia ekuru bakuru para batigi bari ntigo bari Windows na akuru na tukuja kuona mantu jara jarenja ithina nyingi muno antu baba bagukurukira pamwe be na mbajua ciukara bakiendaga ndawa cia pressure bangi ndawa cia diabetes ndawa nyingi thina ira cibena cio cia miri kwibo batikumba kuma itandene batikumba gukira itandene bamami itandene na batiumba gukira kinyoka gerio bokiria batiukira na baitrito bari itandene tona bamwe bakwenda wheelchair cia kuthora no kenda muntu omba kumara o mearingwa iriwa atiumba kuona gintu gya gukira nakyo na mwire jwe na thina saira ko muntu chindano ngakikicha ko muntu chindano tha ciongwa kethei kumumaria ngakikicha rira kwara iria kumara enda kuriunga ini nkamumaria na ndaitira abati kuria na ithera ena challenge cia ndaitie kuria nontu jarira tutiurite minga wa tugura minga we unchabe obira kethira kenda kuria bigurawa na ndi twithera twina we jukumu nene kumumenyera bwega nara tumira kunde nkona kwina thina bubwega nontu kwina tuma tweta twethira kwi mukuru urio
njara cio cia karire aja na maguru jawe kaeja wirio kwewa na nyaka andikiri muntu kumumenyera na nja iwe tegani kwenda utethio ikona kaurusia ko mumare no twena thini nye kumarua na inkwenda kuria antu bonthe tugerie ni gutethania bara tubairie kumenyera antu baba betu no tukinya kethera muntu na atigirwe tikumanisha iju mwisho jwawe bamwe batigirwo na bakura mukona mwekuru na atigirwe mukuru na mutigire miaka 20 miaka 30 muntu wa gatigwa agakura akathona ndati no tethio bungi na antu baibo tukwenda ku make sure ndene wondi yetu akirua nari nkuona ora antu baba bakomba gukira nora bakomba utetheka kwe baba kwenda kinya pampas no ntu bokuru baba batimba gucikinya haja andija ndira akwenda kumarua nketha ndina utethio bo kumumaria ya kabiru tia tumantu gwa tukumutetheri mpenda utetherio bubingi muno na nkaromba utethio bonekana kithirikari tukategaira antu jabau no tubekwa kunyanda wisha pressure sukari mama tukwa fondi mbecha na batigitenya kandi NHF to muntongire wetu arikia kuga na nkaromba thirikari komba gututethia atutethia tatu tugari tatu na utethio bungi bungi babumba kuonekana kithiri na tukithirikirio musiasa Muriungi Okaga na amenerete miario Rais Ruto boni nyuma ya rais kuwa antu baraba kuandamana kana bakuthithia maandamano ya winyange bethere bakirathwa mauro MC Mutonga na utariria Kiluki. Muriungi Okaga na ombete kwithirwo aumirite na ugambi bwawe aria ombete kwithirwo akiregana na uge buria president arombere kwithirwo akiuga o amwe na si wa security jawe Murkomen nombete kwithirwa kiuga kuga antu barathwe untu butindene ya katiba ona butiagirite kinyano wanini bwega urindito Muriungi Okaga na dingite kwira ana betu jensi kabera tiri batwi mantu ja kuithia nyomba chiantu tefea na betu na nkaburomba buru maandamano chiendene constitution ya Kenya na umekunetera tutumekea na ndio utaliria leo pambe jana ndi pambile kairi amberia 1 2 twende ibwega ulipito Muriungi Okaga na ndingenda kuga migambo iri thatu ndingire kwira ana beto jensi maandamano jendene constitution ijetekiritwe ndene katiba yetu ya Kenya indi matuja kuithia nyomba tiantu na kutukinto biantu utobu itekiritwe ndene katiba ato na nkaburomba tira na betu kerieni gweta bukita na sheria buri ana bathomu ibukumenya maandamano ikugatia pikiteki ibukumenya ikugatia andamaneni na bandamane peacefully irete kuthugia gintu kia muntu na iria butikunya gintu biantu. Take an example, rebo eta kunyangia nande ja Magunas tene magutano ura ni investor te muntu okuku tege ni antu bara andikite anabetu ba merweji ketha na kumbitho andikite antu jana 50 56 na ndeto kuona ana ba una reba jobless ana ba upena pena pamwe bakomboresa nyomba ciao pena na bao ibote vya ciali bao ou ni ora ndingi kuburomba bwenje zina buri ana betu tuthikirie ni kuthithia maandamano ya heshima jate kunya nginto biantu jate kuringa mtu hizo maandamano jate kiritwe ndene katiba na no mwanka mtegureje na rule of law itobori gwetekania uria katiba yetu kuga na uria sheria kuga ou ningenda ku advice pia ndenge undi kwira President Ruto kana bwana Ruto ndenge kumwira atiri mugambo jura araririe goro tokuwa ana baringwa risasi maguru that is very wrong ute mwana rira muciari akuwa mwana wana arathi tiga kinya kuguru kinya kathenjara arathi umwethia kionthire kia maisha kiria twimba gwichwira kwa kwina thirikari ebueri kugwata mwana ikethera ni kuona mwana na makosa aikwendene court of law na une constitution ekuga koguo ntegwetekania na Rais Ruto kuwa ana beto barathwe risasi maguru that is wrong na ndio onde Muriungi Okaga nkauga that is wrong na muntu ro wina mwana wonthe ute mutu tumba kuga bou imakosa ja manene muno rais wa Kenya araugire ana barathwa maguru
Woguo ni nkoregana na bu ndi umwe Muriungi o tauni eje na mukario North Imenti na mukario Kenya eje na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitongangi kuripotera ndene Mutindo Jokangangi North Imenti Meru TV. Riboti ni yetu ikira katanta kiri nteto cietu kadha cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV Ugoro na kwendera kaita kathongi kajuri ni thari mubio murungu mweninya bitawa Tirimbabu na mwana ni ile wa mathithio okari Paul Ngujiri.